natjecatelja na Speed Raceu ikada, Aleksandar Đukanović u ovom Audio S3. Peđa Uroševića. Finale klase 13. Klase 13 sa startnim brojem 86, dame i gospodo, Peđa Uroševića. Peđa sa svojom i evo nas u finalu klase 12. Jednog GTR-a je skinuo, može li drugoga? Finale 12-ice Milan Kovačevića i Nebojša Blagojevića. I pobjednik klase 12 sa startnim brojem 82, dame i gospodo, Nebojša Blagojević. I sada finale klase 11. Zoki protiv Janka. Može li Maruti biti brži od Pijeste? A brži od Zorana i Zorana na prvom mjestu danas sa startnim brojem 31, Janko Mikulić. Evo nas pred finalom klase 14, Peugeot 205 protiv Opela Corse, Dino Blaži u lijevoj traci sa Peugeotom, startni broj 58 protiv njega sa brojem 109 u Corsi Dejana Dančula. I pobjednika 14-ice danas ovdje sa startnim brojem 109, dame i gospodo, Dejan Dančula! I evo nas sada u finalu klase 12, da vidimo može li Tomislav Kreševac biti brži od Nebojše Blagojevića u njegovom GTR-u. I pobjednika klase 12, drugi dan za redom sa brojem 82, Nebojša Blagojević. Damir Ožegović, Suad Mešetović, Pićo Pusta protiv kadeta, finale klase 11. Klase 11 sa brojem 55, Suad Mešetović, Sule! Janko Mikulić, Igora Kovačića. A na prvome mjestu u deseti danas sa brojem 14, Igor Kovačić.